تماشاوان دلال دما خاش به و هفته جریوتی ما بردام دکه و هفته براستی ام برنامه که به تایبت لهم بریوانه جبوی ما روزه که دیروکیه یه اونج گاوک شونده خاصک شونده اونی ببینن پر سürprize که گرنگ امنیشانه و بدن ام و هفته میوانه میروه که وسانن hem hünermende merevjara dikare beje efsane ke ku diji em bejin na kul efsane ke ki jiyana xber devam dike Mervet Karajara beje ke efsane Mervet Karajara beje hünermendi hiri mezin ye kurdan Mervet Karajara beje zaman zane Mervet Karajara beje revşen bir yani başına ve uji pervere her perverdeti bu kadar cikiriye bu kadar top kiriye dikarım bejin em ve hafte mevane brez mamusta şevan perverin mevanti ke per dilgermi em peşvazi kirin em jibo wi gelek spas dikin mijwara go jiboyme demeke em bejin dirokiye em perse xoje pers bikin ew jî bi dilgermi xo em peşvazi kirin zaten yevan persa bersivan jmara bide mamusta merhaba Seçayım. Mumbaş inşallah ser khayr da ben khoda jwaraz be inşallah برنامه دست به که من خواستم شون دارونیم امی بپرسن اونجا برسه به مبدن انشالله دست به که تو تخرجت شکی بیجه کلام که پاچجی امرونیم فتی جان اون بخیر هاتنه و از گلک کیف خوشم با هاتنه و براستی تایبتی تریت شش و دزانن با 2 ساله خدمتک باشت که مثلا زمان و چاندو و برهمین ملتی کرده هون تورده کدک پر باشتدن و تجیب خو پروگرام تریوی پروگرام پر باشتن ناف خلکی خودگر و در حق چاند و آل و غلو روشو مسئله وانده پروگرام پر باش آماده ده که بروی پروگرام تا دلی منی جین yani o gavag gotun emten gofetiye ve tara programı kvani bu go الناس تكم وبدلي منه بخير ورو شي خدمتها هي هلبت امي بكن ومسألة طبي ميوان پروری او كبنا شوبياك نوا ملت كردية كرد ميوان خو هرگاف سردلي خو سرسري خو روشتان دنده يعني قالك رئيس و خدمتي شاني دده بله برویجی ام چندی لأوروپا و چندی لدور بنجی ام جی که نشوپیا خو ناقتن ام بیا هر دوام دکن بلکه ام بویتشتی هنه yani işte millete gidip millet o kevner şopya diroki ki bunu berhem boy milleti o tel hazkrin o xuyadıkın binasnamavi milleti yani قاسی زمانی و قاسی چنداوی که اوچتکی نوا چنده دی قاسی چنداوی ملتی و قاسی نرخی خویی. بله. از خازم اوی تشتی بیجم براستی استرالیا تو بیجی بچوکتای مدا تل ترکیه درکتی اروپایی بچه تا کوچ کرد کت سال هفته 50 هاتی از یا یک سالی بوم یه تزه بوم. tam اوی نزدم. لی جیان خدا گواک ام دیجین ام استرالیا تمزن بون. مدهی گواک مرتزه نهفدیت مشترکو از وسا هیجان بوم yani dilemi u David en haj davece bu برنامه جبنا 36 تفتشتنا گوتن براستی بالی من daha granı be merk mesela az برنامه ki çetkin برنامه ravi az bizam bim vak mamustaşvan perver evi برنامه tamaşa dike bizam ya tamaşa dikir mi daha baş çekti yani az vsa khazım evi tişti bejim tu geleki baştaki hamaz kal bu mu من جاوا بس بكرة هذا ايش بس بكر بينجي بين صار عملته يعني بينجي بين جو ساين بينجي بين صالي مرد بخيت سو بينجي سو شيشي يا تنهاجم جوانتر تيخو يعني براستي بيجم ازاي بدل قال ياخذ بيجم من ياو بس بكرة ذات بلا مدام بدو او تشيت شو او شو ما هات جوان دبني جنج دبني نها من ارمانجاكي جيانا مرفانتي جيانا كي kultiviteyi yani çandini yani mervanti çi biçini ve uya biçini sana tu gorey armanca gava meşya gerek tendürüsiyete baş da kuseri teji baş bxebet zelal zelal kararı bedet işte zane
از زاروکیا خود جواره بوم یعنی دو تشتیگ من پرجی حز دکره هبو یک موزیک بو هنر بو یک جی ورزش وک به کردی یعنی سپورت خود نهرین از سپورتمن کی باش بوم تکشن سپورت کرد یعنی من فوتبال پر باش لیست تربیج من جیمناستیک گلکی دکر مرف پر دکر باز محس باش داجوتن جار هبوم دکتن روی زهرگاه مکتبی ده تبیج یعنی پیشیه بوم یکی می ویری هات پر حز دکر روی و اوی لنگی میجینی که بچوکن پر در روی آمزانه و اوام دوام کرد از کدای چوم دوام کرد من هین هیچ دوام دکت سپوره هیچ دوام کم yani جاری و نخوی کار alkol و جگاره و نزا چی فلانی جه دورم yani روش که به حواله که دوسته که رون تدی قده که مرو وک نورمال وک صحبتی و اوی نشکاندنی دبلی از بینا alkol عاجز yani نایم سر بتشتی و هلبت مرو جار هی دوسته yani هچنی مرو بوستی جدی سامرو رکی دبینی که چواخو بپاریزه از کده دیچم خلکی مرودن جواره دبیجم تندرستی آخو میزر کنه اره جبر که تو فیلوزوف کنجی دخینه دبیجن دیجیانا مروانتی دو تشتن زور گرینگن کاره مروانتی سربان بسکنه یکیجی موزیکه یکیجی ورزشه yani spor. موزیک راه میره ورزشی ام بیجن بدن امیر لاش میره یک بدنی خورد که یکی مجی خورد که موزیک پاکش یه رسنی هرگاف شبو ملت زور گرینگ اگر عربسکی تشتکی تبله هوا yani هره خوشبونا موزیکی هی گواتو گهداری دکه مروه هوستا گوا موزیک چه دکه مرو لوان گداری دکه دنگ خوشی آلت باش لیدانه و ملودی باش چه کرنه او ممکنه لی تشتی هر گرینگتر گوا تو خودی کبن شوپیاک به خودی چاندو هنر کی به تو گرک سر رسناوی بنگه هاوی بسکنه مخش ویا دور نخزه سر گاف سر ویا باش سکنه و متشسترانا چه کرجی من نخواست جموتیف کردی دور بن یادو دیا مخوب زمان کردی خملاند اگر مروف بخوازه مروف هنر باش بکه هنر خلقی خوب بکه هنر دیروکا خوب بین زمان کرک تو بوی زمانی پر باش تزانه به پروی نکتاک لور زور گرینگ اوا پیشنیارم بو همو هنرمندین کرده او کسی دویز هنرمندم و هنرمنده کردم کرک کردی پر باش زانه بخوینه و بنویسینه و ما تلویزیون اکی کردیک زانه لورجی مدا مگو yani ev televizyona televizyonaki ne siyasi çandini diroki zamanı hüneri şbervici em sala 2011 dikin sala zaman nivîsandin û xwendin medît wê derê reklam jî gelek giring e yani em taybetî serva mesela pirsekin ji ber wê hunermend taybetî mirêk yani neynika milletin neynika xelkîne hunermend heger xwe nexemilînin bi têgihiştin zanebûn xwe perwerde nekin warê ziman û hunerê de nika hunerê baş çêkin û li wira çi dewam dike erebeskî dewam dike her yekî derkev tişkî bêje wê bêje pir baş hunermendê neku serê xelkê erebeskî zane du sê sal şunda endad bed çaw zaten da bilê zerarê de xelkî zerarê de xelkî lê hunerê resenî paqij me jî paqij dike û beden gava bixebite wek hesinê ku jengê negire zane paqij bimîne beden jî werî beden û me jî hevdî temam dike berê mirov dibe yani kesayetekê zelal û paqij ew zor zor giring e berê yekê yani em wek hunermend gava hele kesê wek milletê me di wê rewşê de mirov gerek wek neynikê bijwan re gelek her hêlê jiyanê de yani ez vê gavê viyaj ji hunermendê Kurda dixwazim taybetî ji wan dixwazim yani tikane bê Jimi Hendrixî terî baştirîn ew
چی به گیتاروان dünyayı Gitarvan dünyayı. لی 38 سالی چو جبر که اوپیوم و حشیش و نظام چو فلان گلک درود دکشاند زوخو کشت یا بوب مارلی چند سالی نبوجی چو یا الویس پرسلی 5 سالی نبود چو مایکل جکسون وقت باهوزه که بود 5 سالی چو شما او درمانا و ایلاجا و درود استورگانی خود تک چین یعنی زور هنر نکو الا تو alkolü و حشیشه و نزانه اوپیومی نزانه چو فلان بکار بینه تو هنرمنده باشه نوعی هنر هنر تشتکی زلالیه عقل و هش و منطقه دیو هنرش بوی جواکه بکار بینه دیو هنر پی جواکه پیشخه جبو فایده جواکه فایده جواکه که پی جواکه پیشخه میجم خو گاوا دست پیکر تدی پروبلمی ما کرده چاوا هنه بخواست کرد نکی لخو خوی درکبن روشا خو فیر ببن yani duvarı sosyopolitik, sosyoekonomik, sosyokültürel her vari de muhaz estrana. Yani derya strana re mesaj abidim. Revşa jiyani. O muhaz ev hüner hineki ne tane bu kurda bu minak bu milletin dinci. Bu yaji, tu hakikat minak bu milletin dinci. Ya milletin dinci gaval khubeni hünermen diye çedekin galo ve hünermen çedekin. Tişteki گهدار بوم گلک جاری دبیجن جمره işte Saddam گوتی که یا از کردات دیدم سر هف لی افشوانی بری تیت سترانه کی دبیجه دی ساج ماذا قتینه مسئله نک او تینی سر هف جه ماذا قتینه مسئله راستیاوی هنری دوی هنری ده چه راستی هیده دوی ملتی او ملت راستیا خوته دبینه او گلک از واسترانا برنداری کندریش اوجه هی yani. Gelek Türkiye'ci, İran'ci, Suriye'ci, halk adam bun, kendi zindana, halkı sıraneme bin ardede ve şartınız. Gelek dibi hizmci halkime, tedbir tüçü dibeci, ezbi ve rastya halkime bu yani. Yani aliye dici Saddam goti ez milyona dedim hünermende araba, ya yani krafi milleti tesir bike. Bine serxu سریوی زلال بکه چی واسه شوانی اما بریو تنبوردای دستی خو کردا بچیاد خو نظام چی کچیده که وی هاجه نده بو کتش تکیجه دل مرو وره فرق تره تشتی به پرا چکری پرا نکنه تشتی بکن تشتیجه دل وره و راستی بتشتی اوه ملت یا کرد راستی خودی درد کت میشه راستی خودی کد مثلا راستی وانج دکت بله راستی وان دکت یک جوی ملتی بوم yani از گله کی سر بلندم البت یعنی به هنری چه ما راستی خو گوتی راستی خلکی خو گوتی خلکی مالی خودی درکتیه از ملت کرد بینم قوام دبینه که کلا گری دبن yani او پاشاروجت شتی بیراوی کلا گری دبه دیشه تفسر من دگری او دبه لطبی مروف بدرد تم بجی مروف زود کبه اجوار دبیجم امان امان لخو هلین گرم سر خوبه بله سر خوبن yani berxu bidin tişta berxudana kurda berxudana cirani vanş berxudana xalketin şi medin hünerde xalke kurd goti xu hazb ke kıymeti bid xu bid erda xu u kıymeti bid ciran u dosti xuji düşmanati xarab li nehele kes hakete bxu bandore serte zeyne ve goti zane vervici yani خلق نافوان دجین انسان هر کس حقیقو هیلی جیانی هر کس هیه جو خدا ده و حتی ناف دیناره و حتی پسپورو تگهشتی و زانا و پروفسورا و فیلوزوفاره gerek her kes uyvari de hakkı mrova bide راستیا جیانی قبول بک. قبول بک. ما مست قصد شنو قوا كان رونشتن أمي بتشوكتايا حتى فيجا حتى روجا يلو أزل بس بكم. تجاوز دنيا جو جوان راستيا جال وان راستيا خلقي كنت تدمي زمان. هر دلكي كردي كده تو هي حمية
لکی درد بده به امبیجن ایران العراق سوریه ترکیه لجیدن آن کو درکتن در واجی تو دلی هر کرده کی ده هی خلق فارس شي به گداری کن عربی گداری خینجی وان خلقی گلی کرد امبیجن ایدی هنرمندکی وستانی نه نتوی نه نتوی امبیجن herkesten nazlı ki. Ya canım havalı Türk'e dibinem, havalı Türk'e dibinem. Gelek keyif hoştu ben. Böyle. Dedi ya. Gene kurdayız. Ya abi be ya. Ya çok güzel şeyler bize de verdin be. Biz hiç meselenin farkında değildik be. Seni dinledik, ruhumuza işledi abi ya. Ne kadar güzel ya falan. Yani haskırına kudu beycin zane. Eyvallah sana. Gelek keyif hoştuk elbet. O vakitte ne bu? Bepsiyeriya me hinci zedetirdik, berferatirdik. Berferatirdik. Ya temedani berva tabruke u tembur defuz zurna. Ne? Vakit dükkana. Vakit dükkana ki. Aleti hüneri müziki defroşun zaten. Mamuste. Eva stüdyo mamuste. Emi qasek şunda rolün ez her tiştil. Emi her tiştil pers bikin inşallah. Bele temaşavanê neja. Em dîsa vegerin ser hevpeyvîna xwe. Bi rastî şivan perver li Almanyayê li bajarê Bonê bi dilekî germ û bi rûken me pêşwazî kirin. Tevî koordinatörê TRT Şeşê Fethullah Kırşan ekîba me em sê roja bûn mêvanê şivan perver. Wek mîna her Kurdekî wî jî mêwanperweriya xwe bi her alî ve nîşanî me da. Hevpeyvîna me ya şivan perver qasî 3 saeta berdewam kir. Lêberê ji ber ku bername saetekî ji bo wê bernameya ku me li ser şivan perver çêkiriye di 3 beşan deme bînin ser ekrana wê. Dekeremkin ew axa ku hebûna hunermendê navdar şivan perver strandiye ew cih û warê ku zaroktiya wî lê derbas bûye em hinekî we li wan dera bigerîn. من بيريا تكريه باوركم بيريا تكريه من بيريا تكريه باوركم بيريا تكريه ببرسج رنگي بواري ببرسج گلين وداري ببرسج رنگي بواري شivan perver bi hestê xwe ji navçeya Mêrdîn nisêvîneye. Lê berê bav û karê wî koçî navçeya Rihayê Sîwerekê herêma Qeregeçiyê kirine. Şivan perver di 27 çilêya paşîn de di sala 1955 de li gundê Sûriyê ji dayîkê bûye. Temaşavan hêja em niha ji li gundê Sûriyê ew cî ku mamoste şivan perver hatiye dunyayê em li ser wî xanîne û dena xwedinê em niha li ser xanîkîne. Niha nekî em bêjin xirabe ye dermerin kevin mevr lê ketine. 5 sal berê niha mamoste şivan perver li vî xanî hatiye dunyayê. Em bêjin piçûktiya şivan perver li van dera derbasî biye. Zaroktiya şivan perver غینی گنده سوریه لسه گندن دنیجی در باز بویه. او گندانا خرابرشک، قروخ و وانگوکن. به تماشاوان هجا پشتی گنده سوریه موزانن ماموستا شفان پرور وی دری هاتو بودنی. پشتی ویجی پچوکتا خودتی گنده خرابرش امنوج گنده خرابرشن. گنده خرابرشی دایکا ماموستا شفان پرور لوی دری و شرطیه. اوا گورا مرکدا دایکا شفان پروره. ماموستا شفان پرور. نه حواله کی ماموستاج الجامعه کیک شکری هم خواردی من هم مریم ایوه یام دایکا ویاره هریا دایکا ماموستا دایکا هم مریم ایم اول خواردی من خارج بچوکتا وای باکم تر در باس بری هریا هم تبع بو برپز بون هم میدم افده بون هم چو برپزیاو او چو برپز اولی tabi اولی برپز بون حتی چونری هریا ام پیشی اون زانن تماشاوان هجا گاواک ماموستا شوان پرور باسا دایکا خود که نهات سرگورایی مرناوی جنه دیتیه گاواک باسا دایکا دبه کلوگری دبه ام بجن هسر تی چاوی دبن هسر خو بزور دگره کلوگری دبه برنامه مدا جیونی ببینیم دیسا گاواک باسا دایکی بو کلوگری بو هسر خو دی بزور زحمت گرتن کوبونا کوان هسر نه بارینه اواج دیسا جره یکمه ام گنده خرابراش سر گورا دایکا ماموستا شوان پرورن انشالله امی فتحه کی بنا رخیوه ماموستا ایجی لسر اکران دا به برنامه دا ببینه انشالله ام تا باید کنه کی اویجی جبوی یک خاش باید دیسا کلوگری برنزان نوی